nyumba yake isema gogitonya nyumba ile vitu vitondu gutonya kuo wiwaciugo ciake ni kwega gukira magongona mothe maria marutagwo ni andu aria irimu ari othe mukite wiwaciugo ciake acwa murathime amumuturire niguo tukaheo watathira riria yacoka tuirio maithori. Shalom. Shalom. Ile tucokerwo ni ngatho. Amen. Ni wega ni ndacokeria ithe witu ngatho ni tondu akahinda gaka twaheo. Ni asante kwa Elohim kwa sababu ya huu muda ambayo ameweza kuupata Ga gukorwo tukiingira lesson-ini ya kuwa tukiingia katika fundisho. Ni ndirona mathaa maitu ni mathiete muno, Anaona ya kwamba masaa yetu imesonga sana, na koguo ni kwenda kunyitirira uria wina program nigetha tutwarane wega. kwa hivyo angependa kumshikiria ambaye ni mratibu ili tuweze kupelekana vizuri. Rege mundu ni gagakaiga hiki wahe itingejigana, Pengine mtu huanga anasema huo muda umenipa hauwezi tosha, no kuri ni ndaigua icio cire ndagika nyingi muno. lakini kwa yeye anasikia kwamba huo muda ukiwa mkubwa sana, Ndagika nyingi no tukorwo twaritie maundu maingi muno. dakika mingi tunaweza kuwa tumenena mengi. Rege hoya no tukorwo tugithikiriria, Ile anaweza omba ni tuwe tukisikiza, tondu kiugo kia ithe witu no tutiguthoma gitwirite hari Isaia twitikire gutegera ciugo ciake matu, kwa sababu neno katika kitabu cha Isaya inatuambia tuweze kuyategea maneno ya Bwana masikio. Isaia 55 yeshugaga inyu aria othe mahuti na aria manyoti mukituke maini. Ni Isaya 55 ambayo inasema wewe ambaye uko na kiu uje katika maji, Na riu twi maini, na sasa tuko katika maji. na ithe itu acokerwo ni ngatho. Amen. Itanariganirwo nguga ni wega kuri andu a guku kia wa mbeu ni undu wa gutwamukira gikaro giki. Kama hajasahau anasema ni asante kwa watu wa hii kikao kwa sababu ya kutukaribisha katika hii kikao. Thiini wakwa ithe wa Weru na Mr. wa Weru ni undu na ni ndirakoragwo ngiriria ngoro-ini yakwa. Hata yeye alikuwa akitamani sana aweze kufika katika hii mkutano, Tondu ndungata cia kia wa mbeu ni tukoretwo nao kahinda karaihu muno, kwa sababu wa ndugu wa Kiawambeu wamekuwa nao kwa muda mrefu zaidi, na ngamukenera ni undu wa wendo uria mukoretwo naguo, na nawafurahia kwa ajili ya upendo wenu. ona arata aitu aria turiganitie guku Kayahwe, Na hata marafiki zetu wa hapa Kayahwe, Baba Wabui, Baba Royce na acia kiothe, hao wote ambao wametajwa na wengine wengi, ni turaigua twina gikeno kinene muno. tunasikia kwamba tuko na furaha kubwa sana. Leo hari mutarani witu Mr. Dungu Mbai ameenda wapi? Hapo Yake nitasema baadaye. Heka udugu. Thank you. Gweciria hende wenge hena endangered species ndio ule ukumita. Kuna wakati mwingine ilikuwa mambo ya hatari, nafasi ya hatari. Kuna uzao wa hatari pia. Kuna uzao wa hatari. Tondu tuheo uhoro wa girl child. Kwa sababu tumepewa kuhusu msichana. Tutafundisha tena wakati tukipata nafasi siku ingine. Nioga rutana rege henda tukona nafasi hindi ingi. Uhoro wa mundu gwitwo boy child. Uhoro wa mwana wa kahii. Tondu mwana wa kahii ari na ugwati munene muno. Kwa sababu mtoto wa kijana ako na hatari kubwa. Na to kanitha-ini, na sio tu katika kanisa, thiini wa bururi na thiini wa thi wothe, ni katika nchi na katika dunia yote. Tondu shaitani ni haririe wona amenyaga wona thukia mundu rume riu maundu mothe ni mathuka, kwa sababu shetani amejiandaa, najua ya kwamba akimharibu mwanaume mambo yote yameharibika. Shalom shalom shalom. Mukwenda mutarani witu gatutara hindi wengi? Je, mngependa ambaye ametufundisha atufundishe hiyo siku nyingine? Ni twendaga feedback na ile itocokerwo ni ngatho. Amen. No mungĩigua ni aramuhinyĩrĩria muno mutwire asikuje. Ukisikia mnafinywa sana muweze kusema asikuje tena. Na nĩnjũĩ nĩ kũndũ kũingĩ muno akoragwo agĩetererwo, na nĩ wega tondu hĩndĩ ĩrĩa tũraririe nake nĩ aretĩkĩrire gũka. Na anajua ni mahali kwingi sana huanga anagojewa, lakini wakati waliongea aliweza kukubali kukuja. Thank you. Ngwĩciria nĩ tondu nĩ twathomerwo wega nĩ arĩa matuthomera. Tumesomewa vizuri na wale ambao wametusomea. Ibuku rĩa Petro wa mbere iyo 5 kuma 1 nginya 11. Tumesomewa vizuri katika kitabu cha Petero wa kwanza 5. Yarĩria athuri, inanenea wazee, ona ni ndio umwe wao, na Petro ari umwe wao, na hata Petero akiwa mmoja wao. Ukithoma hiyo yugaga Petro yugaga maundu maria ataraga athuri onake umwe wao. Ukisikia Petro alikuwa yale mambo ambayo akihesabu kwa wazee, hata yeye alikuwa anajihesabu ndani. Na ke Biblia elder ni likorogwo litwa ria goro muno.
Na katika Biblia jina elder ni jina la dhamana sana. Kuna majina mengine ambayo imetengenezwa na inawekwa, inaonekana kana kwamba ndio iko juu zaidi. So wakati tulikuwa katika hili tuliambiwa tunyonye katika titi la Yerusalemu. Titi moja la kutoka Yerusalemu ni Trax na Juda. Na ali no rutio arutaga wira munene uguo. Kuna mfanyakazi ambaye alikuwa akifanya hiyo kazi kubwa. Throughout titles yake na maundu maria andikaga etaga elder. Kayale yule mwandishi alikuwa anajiita elder. Koguo ne kindu gigwitwo muthuru wa kanitha. Kwa hivyo kitu inaitwa mzee wa kanisa ni title ya iguru muno thiini wa uhoro-ini wa ithe witu. Ni title ambayo ni ya juu katika neno la baba wetu. Ni kwarĩrio andũ arĩa nini merwo marao makoragwo marĩa kwĩnyihia. Tumenenewa juu ya wale ambao ni wadogo waweze kunyenyekea. Na noguo twarerwo nĩ gĩcigo twĩtĩkĩre kwĩnyihia kũrĩ guoko-inĩ kwĩ hinya gwa ithe witũ. Na hivyo tumeambiwa ya kwamba katika fungu la kukariri tunyenyekee katika mkono wa baba wa Elohim. Kwa sababu atatukweza kwa wakati wake. No muno makari nĩ tũikarage tũiguĩte. Zaidi sana ni tuwe tumekesha. Torumushukani ithe itu ni arashanga. Kwa sababu adui wetu Ibilisi anazunguka. Na aretha mundu wa gutabura. Na anamtafuta mtu aweze kummeza. Na sio atigite ni mundu ng'ania. Na sio kana kwamba amesema ni mtu fulani. Ona muthuri ikarete uru. Akiona mzee amekaa vibaya, ni kumurarua. Ni kumunina. Ona mutumia ikarete uru ni kumwananga. Akiona mama ama mwanamke akikaa vibaya atamrarua. Ona akiona mundu munini no ekumweka maundu matari. Na hata akiona ambaye ni mdogo atamfanya mambo ambayo sio mazuri. Koguo ni twahatĩrĩirio tuikare tuiguĩte mahinda-inĩ mothe. Kwa hivyo tumehimizwa ya kwamba tukae tumekesha wakati wote. Na noguo Paulo igaga hindi ciothe na ithuĩ mũtũhoyagĩre tũrĩ ndungata. Na ndipo hata Paulo alisema hata sisi tukiwa watumishi muweze kutuombea sana. Nĩgetha ithe witũ atũtuĩrũrie mũrango na atũhotithie kwaria ciugo cia ũthamaki ũcio wa hitho. Ili baba wetu haweze kututia nguvu tunene mambo ya siri ya ufalme wa Elohim. Nĩguo ndungata icio cietĩirwo na nĩithuĩ noguo twĩtĩirwo. Kwa sababu hayo ndio tulioitiwa na hao ndio walioitiwa. Koguo ciũria ciende lesson yakwa ina ciũria itarĩ nyingĩ. Katika lesson yake ina maswali ambayo sio mengi. Na nĩtũgũthiĩ tũcithomete na tũgetha tũcikie na kahinda kau ndaheo. Tutaenda tukisoma ili tuweze kuimaliza kwa huo muda ambao tumepewa. Na kiuria kia mbere kiraturia ni utaro uriko Petro aheanite. Petro wa mbere 5:5. Jomero. Petro alitoa mawaidha gani ya busara? Uguo no na inyuĩ mũtarĩ akũrũ athikagai nĩ athuri inyuothe rĩ karagai mwĩhotorete horo wa kwĩnyihia nĩgetha mũtungatanagĩre inyuĩ ene nĩ ũndũ Elohim nĩ areganaga na arĩa etĩi na arĩa menyihĩtie nĩ amakinyagĩria wega wake. Ni wega kwĩci nĩ ciugo tũracokerwo na nĩ tũgũthomeirwo wega nĩ ũrĩa gũtũthomeire. Nafikiria ni mambo ambayo tumerudiwa na tulikuwa tumesomewa kwa ufasaha na mwenye alitusomea. Kwerwo acio anini nao maikarage menyihĩtie. Tunakaambiwa wale ambao ni wadogo wakae kama wamenyenyekea. Na tuikarage hindi ciothe tũgĩathĩkaga. Na tukae wakati wote tukitii. Tondu kulingana na maandiko handu hangi ni maigaga mahinda maya turi ni mahinda ma ugwati. Kulingana na maandiko mahali fulani inasemanga ya kwamba wakati huu ni wakati wa hatari. Na ni mahinda maya ma kurigiriria. Na ni wakati huu ambao ni wa mwisho. Kinya kulingana na maundu maria marakorwo mari thiini wa thi. Hata kulingana yale mambo ambayo yanakuwa katika dunia. Kurero ru watu othe ni maigananite. Kunasemekana kwamba watu wote wametoshana. Na noguo maitho-ini maithe witu ithuothe ni tuigananite. Na ni hivyo katika macho ya baba wetu sisi zote tunatoshana. No hena bata muno mundu agakorwo akinyihiria uria ungi. Lakini ni vizuri sana mtu kuwa ananyenyekea ule mwingine. Tondu undu ucio niguo ukurehe kirathimo. Kwa sababu hilo jambo ndio litaleta baraka. Na ithe itu acokerwo ni ngatho. Amen. Na ni wega tondu ciugo icio ona twerwo. Na ni vizuri hiyo maneno ambayo tumeambiwa. Ndaigua cianjariria ikanjariria nie na igakwarĩria we. Inasikia inaninenea na inakunenea wewe. Tondu na nie njagĩrĩirwo nĩ kwĩnyihia nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũngĩ. Kwa sababu hata mimi inafaa kunyenyekea juu ya huyo mwingine. Ona wewe nyihia nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio. Hata wewe nyenyekea juu ya huyo mwingine. Nĩ ithu acokerwo nĩ ngatho. Amen. Na andũ matige kuinamia mitwe nĩ njũĩ thaa nĩ thiangu. Na watu waache kuinamisha vichwa, anajua masaa imesonga. No nĩ njũĩ maũndũ andũ aka Kĩawambeu kuhe maũndũ mega matũthondekeire. Anajua ya kwamba watu wa hapa Kĩawambeu wametutengenezea mambo mazuri. Shalom shalom. Shalom. Na tutikanoge koguo yatwege thuthi nigetha tutigatuike tukire gũkũ bũrĩ.
na tusichoke, tusiwe tulikuja hapa Kiawambeu bure. Mwari waigire kiuria gake kiratura ni riathani ririku na kiraniro kiheanitwo ni Petro muhari wa 6. Je, ni agano gani linaloambatana na ahadi ambalo Petro pia alitoa? Cigo ria kuririkana. Fungu ni la kukariri. Nigetha ni gwĩciria rĩu atokinya tũtinde tũgĩthoma tondũ ũguo nĩguo gĩtwĩrire. Hivyo ndivyo ilivyosema. Koguo ithuĩ tũkwĩnyihia na guoko kũrĩa kwĩ hinya kwa Elohim. Hivyo sisi tunyenyekea chini ya mkono wa Elohim. Na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩgata kũigua kiugo no gakorwo kĩigĩte ngoro-inĩ. Na hakuna jambo mzuri kuliko kusikia neno na unaiweka katika moyo. Tondũ ithe witũ ndahenanagia. Kwa sababu baba wetu huanga adanganyi. Aranjĩra niĩ ndĩnyihie guoko-inĩ gwake kwĩ hinya. Ananiambia mimi ninyenyekee katika mkono wake wenye nguvu. Na nĩnjũĩ ihinda rĩakinya nĩ agatũtũgĩria. Na anajua ya kwamba wakati ukifika atatukweza. Na ithe witũ acokerwo nĩ ngatho. Amen. Kiuria gĩa 3. Hau ithe atĩa igwĩka? Swali la 3. Koguo korwo na ũndũ ũcio wa gũkorwo wĩnyihĩtie guoko-inĩ gwa ithe witũ kũrĩa kwĩ hinya. Kwa hivyo kuwa na hiyo wa kunyenyekea katika mkono wa Elohim. Kiuria gĩa 3. Swali ni la 3. Nĩ atĩa tũngĩonania twĩna wagĩrĩru wa gwĩtwo nĩ Elohim? Efeso 5:1-2. Je, tunawezaje kudhibitisha kuwa tunastahili kuitwa na yeye? Tusomerwa Efeso 5:1-2 tuigwe. Efeso 5:1-2. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, rũmanagĩrĩriai kwĩgerekania na Elohim na ciana ciendetwo mũno, na mũtũũre mwendaine o ta ũrĩa Mesia nake amwendire inyuĩ, agĩkĩĩruta nĩ ũndũ witũ, nĩgetha atuĩke ihakio na igongona rĩa kũrutĩrwo Elohim rĩna mũtararĩko ũnungĩte wega. Ĩni koguo nĩtũrona Mesia nĩ arutire akihana ta mũtararĩko ũnungĩte wega. Tunaona Mesia aliweza kujitoa akawa kama uvumba ambao unanuka vizuri. Koguo tukuona nĩ ta rĩathani tũhetwo. Tunaona ya kwamba ni kama amri tumepewa ithuĩ twĩgerekanie na ithe witũ ta ciana ciendetwo mũno, ili sasa tuweze kujifananisha na yeye, tuwe kama watoto ambao wanapendwa na yeye. Na ni kweli tondu mwene hinya ombire mũndũ na mũhianĩre wake. Na ni kweli kwa sababu Elohim aliumba mtu kwa mfano wake. Na ona omba mũndũ na mũhianĩre wake, rĩu arenda mũndũ nake aikarage toguo nake hana. Na kwa sababu alimuumba mtu kwa mfano yake, anataka mtu aweze kukaa kama yeye anavyokaa. Na nikio tũkũrutagwo kinya maathani marĩa maithe witũ tũrutirwo haha. Na ndiposa tulikuwa tukifundishwa ile amri tulifundishwa hapa. Tondu rĩathani rĩa kana rĩtwĩraga ithe witũ hĩndĩ ĩrĩa ombire thĩ na igũrũ na kũndũ kĩrĩa gĩothe gĩkuo, mũthenya wa mũgwanja akĩhurũka. Tunaambiwa ya kwamba katika amri ya 4 Elohim aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Shalom. Shalom. Koguo hĩndĩ tũhurũkĩte ũguo ithuĩ tũregerekania na ithe witũ, ũguo ahurũkire na ithuĩ tukahurũka. Kwa hivyo venye tumepumzika hivyo tunafananisha naye venye alifanya. Na to hau tondu ndumegaga inyuĩ andũ a Thabatũ no Thabatũ mwa tũkĩaragia ũhoro wa Thabatũ iki. Hatuongeaji kuhusu Sabato peke yake. No Thabatũ nĩyo rũri, lakini Sabato ndio ishara. Tondu rĩkoragwo rĩ gatagatĩ-inĩ gake na andũ ake. Kwa sababu ni ishara kati ya Elohim na watu wake. Nigetha tukonaga titherũ twĩna rũri rwa ithe witũ. Ili kunaona ya kwamba tuna ishara ya baba wetu. Tugakorwo tũrĩ andũ menyihĩtie tondu kiugo gĩake nĩguo kĩratũtara. Tunakaa watu wa kunyenyekea juu tunahimizwa hivyo na neno lake. Tugacoka tũgakĩona twĩnyihie ta Mesia ũrĩa okire nake akĩnyihia na agĩathĩka. Tunaona kwamba tunyenyekee kama Masihi venye alikuja kama amenyenyekea. Na tuiga Mesia kũrĩ arĩa mataranyita kiugo kĩu nĩ kuga nĩ ũrĩa mũitĩrĩrie maguta. Na tukisema Masihi kwa wale ambao hawashiki hiyo neno ni kusema mti wa mafuta. Yani the anointed one. Mti wa mafuta. Na nikio okire nigetha ni undu wa mehia maitu agiathika kinya kuria gukukua kuria kwa mutharabai. Na ndiposa alikuja kwa ajili ya makosa yetu hadi kufa pale msalabani. Na umwari weke gatwira ni undu to ucio ru wakorirwo uri mutarariko mwega wakinyeire ithe witu. Ni ulio mstari wa 2, hilo jambo ndio tunaambiwa ya kwamba inakaa kama uvumba ambao mfikia baba wetu. Na noguo na ithu ni turendo ciiko citu iria tureka ikorwo ci mutarariko mwega. Na hivyo hata sisi yale matendo ambao tunayafanya yawe kama uvumba ambao unanukia vizuri. Tuguthie kiuria kiu kingi. Tunaenda katika hiyo swali lingine ambao ni la 4. Ni
nĩ kĩheo kĩrĩkũ kĩbataranĩtie na ũhonokio kĩrĩa Elohim aheaga andũ arĩa menyihagia? Tũgũthoma mabuku merĩ, Thimo 3 mweri wa 24 na Jakubu 4 mweri wa 6. Twambe tũthomerwo Thimo tũigũre gũtwĩra. Ona atuĩka atĩ arĩa atendi gũtenda nĩ akĩmatendaga, andũ arĩa matarĩ etĩĩi-rĩ nĩ wega wake amakinyagĩria. Ũrĩa wĩna King James nĩ athomere ĩyo ambaye ako na Proverbs 3:24, Biblia ya Kizungu. Mwana wa prefer King James. Soma tu. Nani ako nayo? Watu wasomi wako wapi? 3 Mithali 3:34. Aha. Hii kwa sasa Kikuyu nasema nini? Ni 34 Nataka tufuate ya Kiingereza because mostly English ndio imetafsiriwa. So ni 34 ama ni 24? 34. Tugomere 34. Ona atuĩka arĩa atendi gũtenda nĩ akĩmatendaga, andũ arĩa matarĩ etĩĩi-rĩ nĩ wega wake amakinyagĩria. Nisome ya Kizungu. Naihenya. Kitau. Uliweka jembe chini Tuendelee hapo haraka. Time yako ni dhire. Surely he that scorneth the scorners. Surely he scorneth the scorners. But he gives grace unto the lowly. Patie mic. Tumire tondu ni guthoma na tukaigua na tuka understand. Surely he scorns the scorners, but he gives grace unto the lowly. He scorns the scorners. Scorners no maretwo atendi nikio kiu gwethaga shalom na ni aheaga glory ile itocokerwo ni ngatho tondu ithe witu gutiri hakindu angikorwo akihithwo. Koguo angikorwo we unaenda chini chini ithe witu ni arakuona. Elohim anakuona. Tondu ni kuri mundu ni muhonoku muno hindi ya Thabato, kwa sababu kuna mtu ambaye ameokoka zaidi siku ya Sabato. No menyeni wengi maundu maria areka ni maundu tofauti muno, lakini siku hizi zingine yale mambo ambayo anayatenda ni tofauti zaidi. Koguo ni atendaga acio makorwo mari atendi ni scorners. Kuanga na kaa katika kikao cha ambao wanatenda dhambi. No aria ehokekume na mena riri wake nake ni kumambararia mambara. Bali wale ambao ni wanyenyekevu ambao wako na utukufu wake. Jakubu 4 mweri wa 6. Yakobo 4 haya yake ya 6. Ndini wega wake aheanaga makĩria, nikio maandĩko mekuga atĩrĩ, Elohim nĩ areganaga na arĩa etĩĩi, no arĩa menyihĩtie-rĩ nĩ aheaga wega wake. Nĩ wega na ithe itũ acokerwo nĩ Ngai. Amen. Koguo arĩa menyihitie nĩo aheaga wega wake. Wale ambao ni wanyenyekevu hao ndio Elohim wafikishia wema wake. No arĩa etĩĩi ni kuregana areganaga nao. Bali wale wenye maringo ama wenye kujivuna. Koguo ni gwicire no turathie tukiramagirio kulingana na kiungo gitu kia lesson. Tunaenda tukipanulia kulingana na kichwa chetu cha lesoni ati kiraniro kia aria menyihagia, ati ahadi kwa wanyenyekevu. Koguo wona twenyihia ni gututugiria egututugiria. Kwa hivyo tukinyenyekea atatukweza. Na turero twenyihie nyumba-ini ya ithe witu, na tunaambiwa tunyenyekee katika nyumba ya baba wetu. Twenyihie cikaro-ini citu, tunyenyekee katika nyumbani mwetu. Kuria turutaga wira twenyihie, na hata mahali tunapofanya kazi tunyenyekee. Na wona tweka uguo ithe witu nake ni egututugiria. Na tukifanya hivyo Elohim atatukweza. Twikiuria kiu kingi ria kaigana. Tuko swali la 5. Ukuri turatwarana kiuria githano kiratwira ni mundu uriku Elohim eranire gutura nake na kumururumukia. Isaia ni 7 na 57 mweri wa 15 57:5. Tondu riri uguo niguo uria wi iguru muno we atugiritio muno ekuga owe aturaga tene na tene na agetwo mutheru atiriri nyene nie njikaraga ku iguru kundu gutheru ninge ikaikara ndi hamwe na mundu uria wina ngoro iherete na iria yenyihitie niguo ngarahure roho wa mundu ucio wenyihitie ona ngaramukie andu acio maikaraga maherete na ngoro ciao.
Ni koguo noguo kiugeire witu kiratwariria. Hivyo ndivyo neno la Baba wetu linatunenea. Mundu ucio winyihitie na ngoro yake igakorwo ikinena ni undu wa ciugo ciake. Ati huo mtu ambaye ananyenyekea na moyo wake unasikia ukitengika kwa neno kwa sababu ya neno lake, ucio niwe uguikarania na ithe witu. Ati huyo ndiye atakayekaa na Elohim. Tondu tutingihota guikarania na ithe witu kwa sababu hatuwezi kukaa pamoja na Elohim agikorwo tutigukorwo twinyihitie kuigua ciugo ciake. Hatuwezi kukaa na Elohim kama tujanyenyekea na kusikia neno lake. Na kuinyihia ni kuigua ciugo icio na tugaciathikira. Na kunyenyekea ni kusikia hayo maneno na kuitii. Atwira tuthie right tugathie right. Akituambia tuende upande wa kulia tunaenda. Atwira tuthie left tugathie left. Akituambia tuende upande wa kushoto tunaenda. Atwira turugame tukarugama. Akituagiza tusimame tunasimama. Tondu ni turenyihia ni undu wa kiugo giake. Kwa sababu tunanyenyekea kwa sababu la neno lake. Ni turaina ni undu wa gukorwo tugithikiria kiugo giake. Na tunatingika kwa tukisikiza hilo neno lake. Na kakira tumatuinene ni tondu ni turamenya repercussion ya kwaga guthikiriria ciugo icio. Na tunatetemeka kwa sababu ya kutokusikia neno lake. Kwina ugwati wa gukorwo tukicamania na gikuo. Kuna hatari ya kupatana na kifo. No wana tuigua ciugo cia mwene hinya, lakini tukitegea masikio neno la Baba wetu, twina moyo wa tene na tene. Tuna uzima wa milele. Na ithe itocokerwo ni ngatho. Amen. Hajikorwo he mundu rongerera no hena kindu ta nuthu ndagika. Ambaye kama kuna mtu ambaye ako na chagizo, kuna nusu sekunde. Tuguthie kiuria kiu kingi akorwo hatiri na undu wa kuongerera. Tutaenda katika hiyo swali lingine kama kuna changizo. Namba 6 inatulia niki ngurania andu aria menyihagia na andu aria me ya bararagia. Mathayo twambe tuthomera Mathayo 23 mweri wa 12 na tuguthomera Uthimo 29:23. Na mundu wothe witugagiria ni akanyihio, na mundu wothe winyihagia ucio ni agatugirio. Uthimo 29:23. Mithali 29 aya 23. Mwitio ni wa gutuma mundu akanyihio, na uria wa ngoro ya kwinyihia agatuika wa gutio. Niwega gwiciria no turathie tukiaramagirio uhoro ucio wa gukorwo ciraniro iria ciheagwo andu aria menyihagia. Tunaenda tukipanuliwa ile ahadi ambayo huanga inawapata wale ambao wananyenyekea. Tondu thenacho mundu wa kawaida aiguaga we mwe endaga gwitugiria. Kwa sababu mtu wa kawaida anahisi huanga anakaa kijiinua. No kiugo kia Mesia kiratwira uria witugagiria ni kunyihio kanyi. Lakini neno la Masihi natuambia ya kwamba mwenye huanga anajitukuza atafanywa mdogo. Nake uria winyihagia ni gutugiria gatugiria. Naye mwenye huanga ananyenyekea atainuliwa. Koguo ona thimo no gwira iratwaramiria. Hata Mithali inatupanulia ati twitikire gukoragwo turi andu a kwinyihia. Ati tukubali tuwe watu ambao ni wa kunyenyekea. Tondu ucio winyihagia ni wa gutugirio. Kwa sababu mwenye kunyenyekea atainuliwa. No turia ngugaga kiugo gia ithe witu uguo kiaragia ni kiugo kia uhoro wa ma. Kama venye alikuwa anasema venye neno la Elohim linanena ni kweli. Koguo gwiciria no utaru turathie tukiaramagirio. Tunaenda tukipanuliwa zaidi. Ati wona twenyihia ithe witu nake ni agatutugiria. Ati tukinyenyekea Elohim naye atatukweza kwa wakati wake. Na hau ni mundu hake. Na hapo ni kwa kila mtu mahala pake. Tondu ithe witu ndanyururagio. Kwa sababu Elohim huanga hatakiwi. Tondu wona akorwo ni gwitugiria ithe witu ni arakuona. Kwa sababu wewe kama ni kujiinua unajiinua, Elohim anakuona. Ona akorwo kwenyihia urenyihia tinie ndi mujungata no ithe witu ni urakuona. Hata kama ni kunyenyekea, Baba wetu ndiye anayekuona. Na irathimo ciake cia gutugiria niwe ugukinyiria. Na baraka za kunyenyekea atakufikishia. Tuguthie kiuria kiu kingi. Tunaenda hilo swali lingine ambao ni swali la 7. Kiroria niki thiini wa thimo 5 mweri wa 33 kionekaga thiini wa Esteri 7:9 wa Esteri 10:9 kinya 5. Koguo tukoba guthomerwo tuone kindu kionekaga kuringana na maandiko macio turatwarwo hari thimo 15 mweri wa 13 tuthomerwo. Tutasomewa kwamba ili tusikie ni nini hiyo ambayo inapatikana katika Mithali 15 aya yake ya 33 na inadhibitishwa katika kitabu cha Esther 7:9 na 10 na 9:1 hadi 5. Gwitigira Elohim ni kwa utari uria wikagira mundu ugi na gutika gutongoirio ni kwinyihia.
wiciria ni wega hau ni turonio gwitikira mwene hinya nikuo kurehaga ugi. Na hapo tunaonyesha kwamba kumtii baba wetu ndio huanga inaleta wokovu, na mbele ya gutugerio ni kwinyihia, na mbele ya kunuliwa ni kunyenyekea. Riu ni tugutwarwo nigetha tuigue ciugo icio tukiaramirio muno ni ibuku ria Esteri. Sasa tutapanuliwa zaidi na hicho kitabu cha ambao ni cha Esther. Esther ni mugwanja mwari wa kenda tabu tuthomere hau 7:9 kitabu cha Esther. Inde aribona mundu umwe waria mehokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki thiini aria makorirwo me mbere yake akiuga uu, ona atiri nyumba-ini ya Hamani nikuo kurugamitio muti wa mikono 50 wa gucuria mundu uria Hamani athondekithitie nĩũndũ wa Mordekai owe ucio waririe ndeto njega ikonie muthamaki, nake muthamaki akiuga atiri mucuriei muti-ini ucio iguru. Gwiciria no turathie tukiaramagirio, tunaendelea kuelezewa uria mundu gwitwo Hamani etugagiria, venye mtu ambaye anaitwa Hamani venye alikuwa anajiinua, tondu thimwe gutura wona wenyihia ni gutugirio kwa sababu Methali imetuambia ukinyenyekea utainuliwa. No na wena wako ni kuikira na iguru ni kunyihio, lakini wewe ukijiinua utarudishwa chini. Koguo mundu gwitwo Hamani endaga gwitugiria muno. Kwa hivyo mtu ambaye anaitwa Hamani alipenda sana kujiinua, na niokagirira ona ndungata ya ithe witu yetagwo Mordekai, na hata alikuwa akimuinukia mtumishi wa Elohim ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Na hindi iria Mordekai aligire kumuinamirira, na wakati Mordekai alipokataa kumuinamia, athiria kicuria miti iria eguka kumuragithia, alienda akatengeneza ile miti ambaye atakuja kuua Mordekai. No ithe witu tondu nake ndagikumaga, na kwa sababu baba wetu huanga harari, hindi iria athondekaga maundu macio, wakati alikuwa akiyatengeneza yale mambo, ithe witu nake akigarura thinema iyo, Elohim naye akabadilisha hayo mambo yote, agikorwo ucio wakaga maundu macio niwe ugukorwo akiona mathina macio. Ikawa mwenye alikuwa anatengeneza yale mambo yote yeye ndiye atatwikwa katika ule mti. Tuthomere kenda imwe tuthomere 9 7 and 10 tuthomere kenda imwe kinya 5, tusomewe 9:1 hadi 5 kitabu cha Esther. Na riri mweri wa 12 na niguo mweri wa Adari wa muthenya wa 13 wa mweri oro ucio ri, hindi iria watho wa muthamaki wakwiriirwo gwikwo o ta uria aigite, onaguo uhoro ucio wathanitwo niwe wa kurumirirwo, naguo niguo muthenya uria thu cia Ayahudi ciarigireire ati nikumatha, no riri titharo uhoro ucio ni wagarurukire undu ungi, ukionwo ati Ayahudi nio mari na agwatha andu acio mathurite. Muthenya oro ucio ri Ayahudi magicokaniriria matura-ini ma mabũrũri-ini mothe maria mathagwo ni Ahasuerusu muthamaki, nigetha mahure andu aria mendaga kumeka uru, na gutire mundu wahotire kumetiria, nigukorwo nduriri ciothe ni ciagwatirwo ni guoya magitigira Ayahudi. Na anene othe a mabũrũri maria mathagwo ni muthamaki wao, ona barothi anene, ona anyinyi, ona andu aria maroraga maundu ma muthamaki magiteithia Ayahudi, ni undu ni magwatirwo ni guoya wa gwitigira Mordekai. Ni undu Mordekai ucio nionagwo ari munene kuu nyumba ya muthamaki, na ngumo yake kihunja mabũrũri mothe ma muthamaki ucio, nigukorwo mundu ucio ti Mordekai akiriirio o kuneneha. Nao Ayahudi magikiura thu ciao ciothe na hiũ cia njora, magiciũraga magicinina biũ, nao andu acio mamathurite ri makimeka o ta uria mendeire. Ni wega na ithe itu acokerwo ni Ngai. Baba pewe sifa. Koguo ni rugano ruraihu turathoma rwa Esteri. Hiyo ni hadithi ambao ni mrefu ambao tunasoma ya Esther. Ibuku ria Esther na Mordekai. Ya katika hiyo kitabu cha Esther ambao ni Esther na Mordekai. Na uria tungimenya Mordekai ni mundu wakoragwo enyihitie na akaininaga ni undu wa kiugo gia ithe witu. Na tunafahamu ya kwamba Mordekai alikuwa mtu ambaye wa kunyenyekea mbele za baba wetu. Ona arutaga wira uria arutaga uria etigagira muno etigagira ithe witu. Hata akifanya ile kazi ambayo alikuwa akifanya alikuwa na muogopa baba wetu. Na tondu wa kuinyihia kuri ithe witu ni gwatumire kure mathina maingi muno. Na kwa sababu ya kunyenyekea mbele za baba wetu alipata mateso mingi sana. Tondu ikarite kihingo-ini mundu gwitwo Hamani ni endaga akorwo akinamirĩrwo. Kwa sababu
Mordekai alipokuwa akikaa pale katika rango, Hamani alikuwa anataka ainamiwe na Mordekai. Na Mordekai nioe kulingana na kiugo ithe witu kigite ndukanainamirire ukitigo ithe witu. Na Mordekai alikuwa anajua ya kwamba usimuinamie mtu bali umuinamie Elohim. No hindire